Assalamualaikum, kembali lagi ke Bu Sri. Bu Sri mau nyayur bening nak, kilo nak, seperti wortel, kelapaan apa itu? Ya, kates, bayam, kemangi. Lalu Bu Sri oke hilang loh. Gue pikir iki ungkep biji, terus disambelin tomat, iki lalu iki. Nak masak kije, sang arang masak nek. Busure tak enak. Ini bubule berapa tak isi. Engko busing goreng iki lho. Goreng oleh-oleh tuna saka Pacitan tak goreng lho. Mbak itu. Nggih. Tak belum nomor. Maknya itu saiki nak, ini sore-sore. Tak cekel iki wortel iki sing kuras. Bawang merah. Bawang merah. Langsung bawang merah. Terus tak cemplungin pisan garami. Gulanya putih aja, sayur saiki. Tak kasih masaku. Gajule penyedap. Oke, masaku rasa ayam. Butuh blenderane sok wae anak. Nek golek Irusnya lali tuh. Untuk wajan, langsung goreng tahunya tuna ya. Iki dingin tiba goreng anu kan. Goreng apa itu? Goreng tuna. Ini langsung dimasukkan ke katesnya mateng nak. Terakhir bayam taruh kemangi. Tunggu denumok. Jangan ibu sih saiki banget. Ini gak entek nak sore-sore engko. Lagu langsung masuk ke tahunya tunai lho. Kok di cemplungane ngono kok dirabi itu-ituan lho. Ya, suara kecil kan. Kecil kan. Sudah, ini sangat kan. Mulai malik tuna. Sok rajin, ayo tolong, mau bukannya. 8 tak tutupin. Udah. Kayak dulu aja tak rasanya kurang apa ya. Nah. Tes pas nak pakai nih. Di sini. Kata saya rupanya foto Jepang. Ayo tinggal di aja, Mam. Ikan ada, Mbak. Panas sih, Iya. Mereka efek loh, Mbak.
Tak lama sendok makan dulu. Lagi panas banget. Wis mateng. Tak entake. Benatus. Ayo nak, langsung makan ayo. Sayurnya mungkin tak gawane. Lama ini panas. Ini turane ungkep busri. Iki ada gere, asin, telur, asap, ikan asap ya mbak ya. Ini sambel terasi. Ayo nak, tak gawarannya ya. Aku gawa lamuin ke kamera. Ayo langsung maem. Ayo nanti ke maem, saya rebus ringkeng. Sayur ini mantul nih. Sambelnya tomat, nah tomat yang terasi nih. Tak tutup. Aku tak rasa nih tuna saka inti mbak kameran. Jajan mbak kamera jadi. Sampeyan mbane godeng entek buat jare sore. Tak celuk ning sambal kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Matok. Jam apa kan? Tak bantu sih. Cek mam sego sih. Ayo, mam bareng busi, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kering. Coba kering aja. Ke peduli. Engko digibone nak. Sik, aku tak mam karo sayur bening sampai griasin. Telur ya. Yuk, seger. Barman butek kan nak, langsung busi nyayur bening. Geriannya gurih. Ini tongkolnya asap tak mak nih. Kita gurih diemben lagi nak. Tongkolnya asap gurih kan. Telur busri, telur rebusnya busri kok, telur busri. Kering hasil gurih. Sayurnya seger.
Tak koreti mentek lho. Nah, dikoreti. Nek cek gak oleh. Kurang anakku mamne. Alhamdulillah kenyang. Udah ya nak. Terima kasih sampai ngikuti duit Bu sampai selesai. Dah.